Let's go. Emily trong ka Aam Aadmi Party na Ludhiana West Constituency Gurpreet Basi Gogi laklat no na ka jingsa siat yap na ka kli jong hakapor janme trong ka snipale haka yingsa jong la ban kedau ba Emily ka Aam Aadmi Party na Punjab na Ludhiana West Constituency Gurpreet Gopi ya la lap ba laklat no harangkat ka jing mensau kuli hakamit trong ka snipale ki bahyeng hasam jong ki lakam bau la siat bakla ya la de kat ba udang penkut ya ka pistol jong bat ula mensau daki kuli haka kli jong ha ba pentikna ba une unong thawan uba sanpo prasnem karta ula siat bakla ya la de ki bahyeng hasam jong gopi ki lai thu ba udon marwe hakamra jong hakapor baje katai ka jingjia kumta mar ya une unong thawan la penket no asya Dayanan Medical College and Hospital hakaba la penbena balwa klat no tang supoi hakatei ka jaka sumar la penbena balon ra ya kamet ka chung ba layap ka jingche kala je hakapor khatwe siteng mestep ka jing thoket kadang ya chakmat la ong he pulet pat penra ba ya kadau batikna chung ka jing yap chung un sa pentip hadin kala da pan bisar penia ya kamet ka chung ukopi ula penia so ya la de syaka AAP hausnem arjar arpuar bat ula pelim ya Menteri Barim ka Punjab Bharat Bhushan Asu na Ludhiana West Assembly Constituency dah nyo hajar sans pabut haka post ka bakadu jong haka page jong ka Facebook ka jong gopi ula tho ba ula pelong ka jingyalang bat ulam prang ka ying darbar thoan ukul tar sing bat riu sumar mariang usan babal birsing haka jingtmu ban penku jaka buddha nala kabadai ka wa kabatut katkum ka ayom ha malwa jong ka Punjab kabala penut kam nadu usnem arjar katra kabala syapen jabo haki korkana bat kiwei susu ula tho bat ula letngo yaka prasin seta mela mandir kabadon ha BRS nagar hakaba ula satu yaki jingdeng gi basangdor sapolak dangsien ula pentikna ya uleng do bat kinong penyat jong ka tempel ba un pengat yaki padunti hakaan ulaya kran ru bat police commission haka bayadai berketika kam daka bakentu ya ba uncem kiak loy ula tho haka Facebook page ke jong